Ng'atachielo tho ka mamoko adek oyudo hinyruok bang' tulo muoch e kind jopur mag chai kod obila e kaunti ma Bomet. Jopur mag chai ne obago ng'anyo oko mar kambi mar mogo Osiek ka giywak ni idiyogi e nengo mar chai. Negi nochuno obila mar temo matek mar keyogi kendo hinyruok ne obedo. Gikone to ng'at achiel bende nowito ngimane. Ilikuwa juu ya bei ya bonus yenye iko chini. Hao wakulima walikataa shilingi 20. Ndio maana wakulima wote wakajitokeza ili waulize haki yao. This was a peaceful demonstration. But to our surprise, mtu mmoja akapigwa. Wenye wanahusika na hii maneno ya bei ya bonus, tafadhali mubadilishe kia yenu, kwa sababu hatutakubali hiyo maneno, hatutakubali 20 kabisa. Niambiwa askari limuua na atakuwa msafara, alikuwa tu anaenda kando. Alikuwa kwa kazi, then vile vurugu ili chacha, and then akatoka kuja kuangalia pia, and then all of a sudden akapatwa na hiyo risasi. Juu alikuwa kilomita mbali sana kwa